إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام البخاري رحمه الله الأدب المفرد أوغن من مهارك يوم مدني الباب الانبساط إلى الناس ميستكون لوي فسيهما حسافما هتنمسون لانغ بابو مي بابوغا أوغن من كريد وهوغا واني تين حديث ده حديث ذكر كفا أدي تيمنا حديث كم سواركان على من ماني كيالا ميدو على من حساب فشاني أي عبد الرحمن بن جبير قارئ رواية فوا حديث وصول كريك فان ودال بني أن أباه كريك فان كبابا حدثه حديث ودال ويه أنه سمع معاوية يقول معاوية كفان ودال بني كريك فان أدوسبيه قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم معاوية رضي الله عنه ودال ويه سمعت من نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قال هنتي من كليك فانو أدو السبي में كلاما نفعني الله به بسفله الله سبحانه وتعالى بسفل هنتي من كليك فانا منفع كربي بسفله أدو السبي में سمعته يقول كليك فانو بدار ونيكو أو قال نوتا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نوتي كلفان بدال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباني كون غدو السبيمه كلفان حديث كرباني إنك إذا اتبعت الريبة في الناس ميستكون جمدوغا تبا اميهون شك اميهون شك كرا كمغا وانما أفسدتهم كليغفانو اميهون فساد كل فيه شك تك تباوانا مستكون شك تك تباونا مستكون فساد بدانه مستكون فساد بدانه فإني دنيا فوق كلفان بدنمني معاوية رضي الله عنه كلفان بسفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفل تبابي كما فإني لا أتبع الريبة تمن كلفان ميهن شك نكرمه ميهن شك نكرمه فيهم فأفسدهم أبيهم أبيكال ميستكم فساد بدان كما ميستكم فساد بدانتين وتفساد وانتي بجم تمن كليك فانو ميستكون شك نكرمه مي حديث بس فلو رواق ربا فمتي معاوية رضي الله عنه مي حديث بس فلو رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد دبا فمي بني ميستكون نلو يفسيها හිතනවස් මිහිගේ ගොතුගා වුමට්ටක වරම් මොහිම් මුකමකන් ඉර්ෂාද දෙබ්බාෆනි මිස්තකුන් ලාමෙදු ශක්කු නොකරෝ අස්ලකි මීහුන් සලාමතුන් තිබෝ ඒ අස්ලු මි අස්ලා ඛිලාෆ්වා වරක්ගෙන සබබත මෙදවරෙගෙන් අස්තෆහරක් වක්වියකි ෆර්දුන්ගේ බදල් වේදාන අස්තකි මීහුන්නකි සලාම බිෆාවා බයින් හුරේ හකමකුන් එහෙම එව්ව ශක්කේ ආම්මු සූරකුන් නුකුරවේල් शक्कु कुरा मीहकु मीहुंगे तेरे लुई फसे को शेनोलवे शक्कु मावडं हुंड मीहकु अबदे सुन्नानी नुतनवस्सेफा शक्क की मी वरा मीहा वरा मगफरत दाला कमे हස්සකොම් මීහුන් එන කෑරිගවලේ මීහුන්නා මෙද ශක්කු කුරුමකි එයි ඒගේ දශුන් වරග්ගින නුබාකන් තත්ත තර්තිබ් වේගෙන් අන්න කමෙන් එයි ඒගේ තෙරේගා ජාසූස් කුරුමා නුබා අඛුන්නා මෙද නුබා හී කුරුන් තන් හී කුරුමා අදිවස් මිනුම් වස්තෆාතු ෆසාදතම් මීගේ දශුන් අන්නාන එම්බ තනවස්සිතෙගේ අහදුවරියක් වෙජ්ජියල් ඉමාම් අල් බුඛාරි මිතාමි හදීස් කෙන්නෝගේ බේනොමකි බයාන් කොද්දෙවුම් තනවස්සිතේ ලුයිෆසේ හමී හෙක්කම ගවාම් බේනොන් නම මිස්තකොන්න ශක්කු කුරා මෙහෙගේ ගොතුගා වෙගෙම් නුවානේ මි හදීස් වස් ෆලොන් එගෙනි අඛුන්නා දේතරේගා හේව විස්නුන් එනා කෑරිගා උලේ මීහුන්නා මෙදුගා හේව විස්නුන් ගෙන් උලමගේ
nuba muhim mukan adi hama ya ko shakku kurumage nubaka me hadis polo bayin ilmerin vidalwani khassa kurabba fa bani muawiya radiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekayfan hadis kurabba fa miwani innaka hama kasham khaleg faano mi nabiya sallallahu alaihi wasallam mifaden hadis kuravun ekaleeg faana mifaden hadis kuravun ishara kuravigenne wani ekaleeg faano mistakunge imamige gotuga mistakunge veriyekan ayyan kuravidanakam kayek faana ke mibasrul megotten otum ehel riwayat ek ekaleeg faana hadis kuravva fani innal amira amakashwarum verimiha amiraki إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم مستكون نابد شك كرا مهكم غوانما شك كرا كم غوانما إميهم فساد بدانه إما veriyakkan honna mihegge kamen veriyakkan honna mihonge hissa huefa emi enage belumuge dashuga wa mihunna ekko tanawas hitaka ekko adi luifasi hamihegge gotuga ulem beenun kam gawanama enage dashuga tibe mihunna shakku kurun jehna du kolla එන්නෝනි එනය එක්ක මීහුන් උලෙන් වරන් උඳකුවාන එන්නෝනි එනය එක්ක එනාගේ දශුග මසක්කි කුරමට්ටක මසක්කි කුරම වරන් උඳකුවාන ෆසාද වන එනාගේ දශුග මසක්කි කුරා මීහුන්ද එම මි හදීස් පස්ෆුලුගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉර්ෂාද් වෆනි මුආවියා රදියල්ලාහු අන්හා කී ඒ මුස්ලිමුන්ගේ වෙරියගේ ගොතු ගවීබේ කල එම්මෙ හේව වෙරින් එතන වීබේ කලෙන් ඒ එකලගේ ෆාන් ඒ मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की एई मिहदीसुम अदि कुरी के बसावन में बयान को फमाने हदीस बस फले मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के माइकम बयान में फावाकन कुरी दो होगा और में मी मजरी को में स्वर का जिक्र कुरे फमान हमें गोतम मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की एई वही लिवि बेकले नई नमविस वरक गिना मीहुं इच्छि कियाने मुआविया रदियल्लाहु तफात हादिसात अरी गिफाना मुआविया रदियल्लाहु अन्हु दमेदो हिंगादिया मसलागा वर्गिना मी मुआविया रदियल्लाहु अन्हु एबा एज्जी किया मी जमानो गवेस मा कुरी जमानो फिरगिन नमवेस अस्साब बेकरना एज्जी कियुमकी वर बोडु कमिंगे अस्साब बेकरना एज्जी कियुमकी ए अहलुस सुन्ना मीहा बेर कोल्ला कमिंगे सुन्ने जमातुगा अहलु वेरिन कारिगा हुरिहा सहाबी बेकरना के अदुल वेरिन सुन्ने जमातुन एना बेर वेगंदन एम्मे सहाबी के एज्जी की कमगावेस मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की इल्मेरिन विदालवनी एई हुरहेके मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की एई हुरहेके मुआविया रदियल्लाहु अन्हु एच्ची कियागन ए हुरस बहनाला फिमीहको दें हिसाबन योती ए नुबा दोरम बदिफै असहाब बेकरन एच्ची कियुमगे दोरम එහෙමෙ අබු සුරා අබෙහෙ ගුතුන් අයිසවනි ඉෆරගා කලෙක් ෆාන අඩුයිවනි මියකු බුනාඩෝ මුආවියා කම කුදා මිහෙන්නෝන එචි කියා එහෙඳුගා අබු සුරා බිදාලවනි වයිහක් කලියන් හලාකුට්ටේ ඉන්න රබ්බ මුආවියා රහීමුන් හල්කෂොර මුආවියතුගේ ෆානුගේ රබ්බකි වෙරි ඉලාහකි වර රහම්කු රබ්බා ඉලාහකේ වඛසම මුආවියා كريم ادي كلك فانو خصم مسل جهنو بيكلك ادي فانك ديلتي بيكلك فيش دخول انت كون كم كاغولن خالي ميغتري ونني ميغتري ونني ادي الامام احمد اسمي غتا ميهكو ميغتا معاويه رضي الله عنه وتروا غتا اتشي بنا فواكم اغني ميكليغ فانو كم انكار كرونه اي اسوديا بيكي එහෙම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අස්සාව බේකලුන්න කුඩාමස් බුනමකි එයි මීහා අහ්ලුස් සුන්න වල් ජමාතුම් බේරුවා කම මී අගුණ මිතා මිවාහක ෆාහ කොල්ලන් ජෙහිනි මිහාරවස් මි zamanugas මිකම් මෙගොතන් හිගාති තෆාතු මුස්ලිමුගේ ෆිරගාතකුවා මේ හදීස් වස්ෆුල්තකුන් එගෙනි මුආවියා රදියල්ලාහු අන්හුගේ මායිකම් මුආවියා රදියල්ලාහු අන්හුගේ මායිකම් අදන් යෆුගා ඉමාමුල් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහු මිබාබු නිම්මාලවුන් ගෙන්නසවනි අබූ හුරෛරා රදියල්ලාහු අන්හුගේ අරිහු රිවාය ෆාබා රිවායතේ මි බාබුග ගෙනස්වා මි හුරිහා රිවායත් එකේ ගදිකුර කොෆමි වනි මිස්තකොන්ගේ මෙදුගලු විෆසේ හතනවස් හිතකාගෙන් ඔලේන මිහික ගාගා හොන්නන් ජෙහේ සිෆතක ගෙවාක් විදාලවනි මුආවියා බුන් අබි මිස්රා විදාලවනි عن أبيه كلفان بابا قال رواكو قال سمعت أبا هريرة يقول أبو هريرة رضي الله عنه بدال ونكون قدو السبيمة يقول سمع أذناي هاتان كلفان بدال أبو هريرة رضي الله عنه بدال ونتمن كلفان ميد كم في أدو هي
وبصر عيناي هاتان ادي تيمان كالك فانو جمي ديلولون دوشيمه فنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا نبي صلى الله عليه وسلم هببيه بكفي حسن أبي الحسين حسن جفانو نوة حسين جفانو إدبيكلم كوي كمس إبيكل النبي صلى الله عليه وسلم كافة دريكلم مي حديث وصول متاجنا ومك بينما كي ميستكلنا مدو هيت تنامس به لوي فسيه gotegga bhumuga tere shamil ve kuda kudimmas eki mihunna lui fasih mihe gotuga hifsa tanamaswegen ma mihe gotuga on binawani emiheka ekashige ma gota bodti mihuna ekashige ma gota kuda kudinna ekashige ma gota mitanga migennawani al imam al bukhari dalil gena mattaka kuda kudinna de tere hit tanamas wanje hekam lui fasih wanje hekam harukashi hitaka vegen nuaneka nabiy sallallahu alaihi wasallam misal mitagenna vidal wani rasulullah abu hurairah radhiyallahu vidal wani timan khalifan mid delulun dushime kamfatunga do hime nabiy sallallahu alaihi wasallam hasan gefan nota husain gefan ede bekalum kore komme sebbe kale di appuluga hippeviye wa qadamayhi ala qadam rasulullah sallallahu alaihi wasallam de appuluga hippawafa e bekale ekuda hasan nota husain ge faapul wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge faage mati gaye देखिए ना मिवानी व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवने दनी मच्चंगराश कैफान मेरा तो के हिप्पवागे देंगे करे फानो के फाइन काशिमतिन ला मच्चंगराश देंगे एगोता हसन व हुसैन फान मच्चंगरामुने दिए कुड़ा को दिना समासा करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मच्चंगरामुने दिए فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدره एकोता मच्चंग आराम को सेखले गफानो के फा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फुला जहेंदें को मच्चंग एरिए तामिका काशिमतिम फेशिगेम फाहिम मच्चंग आराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरे अप्पल गहिप्पा बागे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड़ा कुदिना को समासा कर बाबा एकले गफानो के में फुला हमें आरांदें फैन फुल में फुला हम दांदें बडागते माने अली गफान अने हसन गफान नोता हुसैन गफान دنيا فبدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا فهغا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربه افتح فاك كليك فانوغه انفل هلواشي ثم قبله دنيا فوق بوستويه يفه ودال بي حديث كربه دعاء كربه اللهم احبه فاني احبه اي الله اي حجاده کے لوب وے وڈی گنوا فاندے ہم کشونتی من کليك فانو اي حجاده کے ورا لوب وے එම මේ හදීස් බස් ෆුලුම් එංගිගෙන් දෙයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මර තනමස් බේකලෙක්කම් ලුයි ෆසේ බේකලෙක්කම් කුඩ කුදින්නා සමාසා කරවා උරබ්වා බොස්තෙබ්බා බොලුග ෆිරුමාලබ්බා කුරීග සාගොන් මානේ බයින් හදීස් තකියාවා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කයිෆානුගේ දරිකලුම් ඉබ්‍රාහිම් අවහාර හින්දුගා කයිෆාන බොස්තෙබ්බිකම आदि कुरीग बयंग हदीस तो गाइसमान हरमन्ना रहम हरमंगे तेरे बोलते मिहुना रहम कुरामी हुना कुड़ा कुदिना होगा तेरे नु आमी हुंगा हरमंगे तेरे मा बयनो ने मिफदेंग आ बायर हदीसा तब सागो में माने किया मिथांगा इमाम अल बुखारी मी असर मिता दिकुर कुरबा फनी हितनामस लुई फसे हमी के गोतुगा बुमा कुड़ा कुदिना कोस हितनामस लुई फसे हमी के गोतुगा एबेका मुनासब वा गोतिगे मतीगा वांजे है एबेका मुनासब वा गोतिगे मतीगा एबे ए हित तनवस्कं उन्नवाने कुड़ा कुदिम वस्मीग शामिल वाने कम बयान कुरमट्टका अल इमाम अल बुखारी रहमहुल्लाह मितांगा मिवाह के नवाफल मितांगा बयान कुरब्बा फमिमनी हसन्ना हुसैनना मिहन समा आलम में जिक्र कल्लन जे नुकता है मुहिम नुकता है शियई बातिल फिरकात को गा हलवरिन हुसैन के फाना में दो हद फाना ला एमी हुन कारी के इलाह अली के फाना लोबी कुरुंगे तेरेंगो से एगो से मी होगे तेरे लोबी कुरुंगे हाथ तूफान आलाफ दिन थी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलु बैतुन ने एच्ची किया आयशा रदियल्लाहु अन्हा एच्ची किया एमी हैं शेन कारीगा फातिमा रदियल्लाहु अन्हा की बा माय बेकल में दिन थी भी हुरी हा सहाबीन की ए काफर में हो कारी एकम आहार में अहलुस सुन्नह वल जमात के अकीदा है कि मी हसन के फाना हुसैन के फाना फातिमा देंगोस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल बैती हुरिहा बेकलुना आहार में लोबी कुरम
ahramin lobi kuram ahlus sunna wal jamaat ga aqida ki rabiya sallallahu alaihi wasallam ga ahlu baitun lobi kurun shiyain lobi kurun henno ilahun ge daraja de kannu adi ihin sahabi be kalun dakkon nikametu ko millatum ber ko kafir ko fayno ahlus sunna wal jamaat ge ahlu weringe kariga nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ahlu baitun lobi kurane ege teremme iswani nabiya sallallahu alaihi wasallam ge abi kamanu එහෙනම් සෙමීහුන් කාර්යක අඹියම්බි කඹලොන්න කි වරක් ගෝස් බය ආයිෂා රදියල්ලාහු zineege tuhmatu salwa shey emammi huriha kamaka mi huriha kamegga ahlus sunna wal jamaatu ga ahluwari mani meduminuga haddu fana alafawa bayno ema sunne jamaatu ge aqida agun men daskuran jehene munafiqum menu rabiya sallallahu alaihi wasallam ge alu baytunnaka adi kale faanuga ashabun deke lobinuwane ane nafrat terinu qur'ane nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ashabun kale ge faanuge ahlu baytun nafrat teri qur'ani kandelege munafiqun egotan ilmu rim bayan kurabba fa wani aden efoga al imam al bukhari gennawa fa wani ababe babun at-tabassum hinitum wun nangai bab hinitum wun nangai bab hinutum won aribahuga tabassum mi beenun kurani ada nula hinuma enage he hinitum vela hendu daitta fenna gota adu lumaka nula hinu den adu lafikamuga wanama arabin mikiyani dhahike adu ada ekkon hunu kommeswaraka kuda e adu baru wejje kamuga ba nama ei mikeni qahqahae kakaka ala fahinu ei mana kurevegen ma kama ei aam usul mana kure fa kame namames hinuma behe gotun e baade mitanga zikuru kurabani hinitum wuma behe gotun hinitum wuma ki ada nula enage daifennane fade nuwatam munumchen anna hinitum wungai tabassum mikam bayan kurumattaka mi muhimmu kamekkama rivati adabekkama adi mi kamaki mi islam din guwala kamekkam bayan kurumattaka mitanga al imam al bukhari mitanga mi basfulo nuwata mi babu gennawa fawani nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadith wasfula gaisawan at tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa tibage akhage kurimatiga hinitum velumaki was ei sadaqatike mikam bayan kurwantaka al-imam al-bukhari mitanga gennawa fami wani qais garihun riwabige mani kalefan vidalwani sami'tu jariran yaqul timan kalefan ado sevi me jarir vidalwani ko yaqul kalefan vidalwiye ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي timan kalefan islam visuren feshegen nabiya sallallahu alaihi wasallam nudekeme ekalefan muunu fuluga timan kalefan muuna timan kalefan muunu fulum hinitum wonno fenna gotaka islam visuren timan kalefan deke wada nugannawa me ekalefan hinitum me fanu agotaka manaki nabiya sallallahu alaihi wasallam abundu me honnawani hinitum me fa ehme ebe kal midal enun ehme gotakat timam be kal nos dekeme hinitum mumakimi ebbe ko hanabbe ge meduga lobi ufede kamem gaikkan ufede kamem ekama ya khilafa mihuna baddal wahinduga ruliya issa ruli muna gen hurumaki ei ruli verkan ufede kamem nafaret terkan ufede kamem islam dinai emme ha riveti akhlaaqu takage daskot demane mihun kurimatiga hanta qur'ane goy baddal qur'ane goy ekak aneka ka dimaefa emihun e muunu gahunnan je kulawarak daanden islam dienuga eha tafsir ko bayan korba fani ijtimai huri ha adabutake me dienuga bohri bayan mefa hadis qur'an rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan vidalwan jarir vidalwan timan kade fanu dekeme nabiy sallallahu alaihi wasallam hinitum efa wani kom menuwi den efa hadis rasulullah hadis qur'ani فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرى رسول الله حديث كربه يدخل من هذا الباب مدرون ونانه ميهكو رجل من خير ذي يمن يمنك امه لفامه ترم ميهكو جرير كي يمن اليمانيه جرير كي يمن بكل اسمي حديث رسول الله سوني
هم راوي جرير صحابي بيكله ورما الصحابي بيكله ورما الصحابي بيكله أقول مي أدب المفرد كيامن ده هندوغا فها كلن جه كم مي صحيح الإمام البخاري أدب المفرد كيامن دايرو وربنا هرمن وسنان جه تانكول مي هرمن مي حديث تكيامن دايرو حديث فيت كيامن دار لبه فائدة إنه نبي صلى الله عليه وسلم के صحابي بيكلون के वाह का इबा ذكر करम أقول मितांगा फ्री हम असना दो एक किया कम गावाना मा वरगिना इल्मेरिंग के वाह के ذكر करवे ताबी बेकलون के वाह के ذكر करवे नमें मजलिस दिग्वदान ते अगुन में हमें कने صحابي बेकले के नाम मिफशनी हदीस मी वारा मुहिम कमें में हर में ना अगुन में ना फिन्नान अगुन में के तेरे का वारा मधु जुमान ना صحابي बेकलون के गनी صحابي बेकलون के माइक कंगे गनी එගේ කමුක වානම එමිහුන වරන් අසර් කුරිස් මිබේ කලුන්ගේ මිබේ කලුන්ගේ අඛලාක් අසර් කුරිස් එකන් එගේ කමකී අල්මුල්මන්ගේ තෙරේ මි ආ තෆාතු වත්තරුගේ මුවාසලාත් නිසාම් ත තනවස්වෙගෙන් දියාම කාෆරුන්ගේ තෙරේ තිබේ තෆාතු වත්තරුගේ මීහුන් එගෙච්චි සුවානුන්නා එගුණීම එමිහුන්ගේ ෆරාතුන් එමිහුන්ගේ අඛලාකුන් කිහා වරකම් ති අසර් කොෆා මුජ්තමක සුවානුන්නා එම සහාබි බේ කලුන්ගේ වාහක සුවානුන්නා අගුණ මගේ දරින්න ඉවේකම ගවානම එගේකම ගවානම එබේකලුංග අඛලාග අසර කුරාන අගුණ නෙගේන මිහාරු දුනියේග මෂූර් මීහුන්ගේ තෙරේ මෂූර් ෆවාති ඒ අගුණ මගේ දරින්න එමි මෂූර් ෆාති මෙන්න විසින්කේ අදි කියෙන් එමීහුන්ගේ අසරත එමීහුන්ගේ ගාග හරුඩාෆනි තෆාත් ෆුට්බෝල් කුළුන් තෙරින්නා ෆිල්ම් ස්ටාරුන්නා මිමිස් මීහුන්ගේ නන්තකයි චාඩු ඉවේතිවෙගේ එමීහුන්ගේ සීරතා චෙන්ගේ තිවේ එමීහුන්ගේ අඛලාග ලිබිෆවනි එම මියාර අල්ගොන් මෙන් හදීස් ෆත් කියමන් දා ලිබේ වරබ්බඩ ෆාදා ඉන්නේ සහාබි බේකලුගේ නම් ෆලුත ඉන්නේ එබේකලුගේ මායික්කන් එබ ආදි බයින් හදීස් වස් ෆලුගේ තෙරෙම් සිබාද නම යසසන මේ බේකලුන් නම් මායික්කම්ගේ වාහක කියාද කුරි දුහෙග්ගා අයිසවානි මුආවිස් ගෆානගේ වාහක හසන් ගෆාන වාහක ඉස්වේදියා හදීස් වස් ෆලුගේ හසන් වත හුසේන්ගේ හදීස් මිතාංග මේ ජරීර් ගෆාන වාහක එම තෆාතු සහාබි බේකලුගේ වාහක එපා දදි ෆහම් මෙසන්නාන فهم سنة إما الصحابي بيكلمون بسفول تا صحابي بيكلمون سيرة إنجي كم جوانا ما أقولون دارين نت كيادة كم جوانا ما أثر القرآن بدل تكين أخلاق أنانة أقولون من مهار فساد فتوي ميهم دارين إنجي كين نبأ أثر كفوا فدا متان جرير بدال وني تمن كله فانو يمنون مدينة هجرة كوريرو نبي صلى الله عليه وسلم بدل كورمان آهيدوغا تيمن كاي فان مدكوري ذل حليفه مدينه كاريغ مدينه ميقات وي مدكول لبيمه تانكول ريتي ولا نبي صلى الله عليه وسلم بدل كولن ديموගේ කුරීග තංකොල මظهر රීති කොල්ල මට්ටක මඩකොල් ලීමේ දෙන් රංගල රීති වෙලාගෙන් දෙන් තිමන් කලේ ෆානෝ මදීනා වද වඩාග තීමේ දෙන් එෆෝ හින්දුගා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හුර්නවි ඛුතුබා කිව්වාෂ فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم دنت من كلفة النبي صلى الله عليه وسلم السلام قوالي من فرمان الناس بحدق دم ميستكون هيتو قتي من كلفة أنا دمالا كلو فلاقم بلن تبير نبي صلى الله عليه وسلم سلام لنا هندو قام مريها صحابي كلهم كلو وفلا واقن تمن كلفة أنا دم بلو متكا تبي فقلت لجالسي دنت من كلفة أنا قص إشين ده وداقن كاري جيم بيكالي كاري سؤال كربي يا عبد الله يا الله قالاه أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر شيء تيمان كلفانا به قلت النبي صلى الله عليه وسلم إبسيتش كهاديس كره به النبي صلى الله عليه وسلم أن هدو نيجي كاكن أناني كم بسنيك صحابي كلهم سنوس إنجي النبي صلى الله عليه وسلم نبي كم هيكينجي ما كورين كلفان خبر دبا فواني ميدور مالنا ميهاكو دم بدار قال نعم دين صحابي بكل بدار نا هذه دين نبي ذكر بأحسن الذكر إم ريفتي كتو كلفانا مجنام فلو ذكر كره به إما ريبتي قلت رأيت يخطب إذ عرض له في الخطبة فقال إنه كلفانو حديث كرة من ديي خطبة دب من دمون قصة وكيهما يكون بدالو بيه إنه سيدخل عليكم من هذا الفجر مدمال الله فنوتا مدور الله تبامهم كاريا أناني بيك لكم كلفان آمكم هم خطبة دب من النبي نبي بيكل نبي كموجه هكيني كل كيفان خبر دفن مدرم منانه بيكلكو من خير ذي اليمن يمنو كيمه يوميهم كترين بيكلكو على وجهه مسحة ملك
ekale fanuge moon fulum fennane malakunge rivetikam malaike bekal nasifa kofwan manaki riveti sifayakun riveti bekale annane faqala jarir den sahabi bekal jarir vidalwani fahamidtu allah ma ablani timan kale fan allah hamdu kurevime nabiyage basfulen egotan ama sahabi bekalun waran ufawe allah ge nabiyage hazatum nota nabiy sallallahu alaihi wasallam ge basfule ebe kalun nameduga mi gota bunavecchi kamuga wa nama ebe kalun emme ufa kurani kantatta hoge terega ekam himene gendana ema mi hadis basfuluga imam al-bukhari bayan kurabba fa mi wani mistakun kurimatiga hinitum muge muhimmukam nabiy sallallahu alaihi wasallam apatume honnawani hinitum vegenne adan e foga imam al-bukhari gennawani ituru basfule mikama dalil de ituru basfule mi hadis basfule riwaya kurabafne aisha radhiyallahu anha zawj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam ga mikamalun aisha radhiyallahu anha vidalwani qalat ekamana vidalwani ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته تمن كمنا دوهك بس رسول الله صلى الله عليه وسلم هني ورنا كرامني كوشن ندكمه إكليك فانو كي كولا دو فين نورا كولا دو بانا كي هيتن هني تمم كي بها كاي نم ضحك مكياني أدو أدا إكو هنو kuda du fennawar anga fulakoggen he hinun timan kamana duhak was nabiy sallallahu alaihi wasallam gari hun nudeke me wa inna ma kana yatabassam enma sekale ifana ki hinitum wa be kaleke hinuma hinitumuma midekame are bahuganama dhahika tabassuma midekame dhahika ki ei ada ekko hunun mi madum menu nabiy sallallahu alaihi wasallam kurabba එහෙනම් අබදු මේ කහලෙන් කලිෆන් හොන්නවනි හිනිතුම් වෙගන්නේ قالت افو بدالوني وكان اذا راى غيما ادي كليغفانو vilaana leffenejjikamuga waanama aw rihan nuwata vaagada vejjikamuga waanama urifa fi wajhihi kalefanuge muunun egene kalefan abadu hunnawani hinitum bege ehennamos vilaaganen aisiya nuwata javvuge va gadavejjiyamu egene kalefanuge muunun faqala هذا كمان بدالوني قال يا رسول الله يا الله رسوله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا هم كشور ميستكون أميهن ولاين اس فنجكم غوانما أفاكره رجاء أن يكون فيه المطر واري بهيركم غوميدوغا واري بهينه كمك اميدك ميستكم فاكره واراك اذا رايته عرف في وجهك الكراهه نمس كليغ فانو විලාගන මිගෙන් ෆෙනෙජ්ජකමුගා වානම කලෙක් ෆානුගේ මූණු ෆුලුන් නුරුහුන් තෙරිකම් එබ ෆාලවේ فقال هندوغا نبي اساس حديث كربه يا عائشه يا عائشه ما يؤمنني ان يكون فيه عذاب timan kalege fana kon ama kamen he libige mani ei azaben non kamuge nabiy sallallahu alaihi wasallam birweti kamuge me macca birweti azaben non kamuge kinen he ngeni azaba qawmun birrih allah subhanahu wa ta'ala wafanu wagen batibbe azab devwa fa qawm tawga wa qad ra'a qawmul azab emihun nan azabu fenunu hiduga bunye wa qalu emihun bunye hada aaridun mumtiruna mi harmenna vessane wareke ufa kokko tibba badal wegendi azabakash em nabiy sallallahu alaihi wasallam ei allah subhanahu wa taala emme boda birweti velwa beka birweti kamuge e alu kamuga emme furihama bekalen alukamuge hurihaවත් තරෙග්ගවස් එම්මෙ ෆුරිහම බේකලෙන් ඊ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කයිෆාන මිතාංගා බිරු ෆුලෙෆාවනි අසාබෙග්ගෙ ගොතක වේදානති එහෙනමස් ආ මොසූරේ ගොතුම් වාජහි වායිස් වහරේ වෙහෙර මීහුන් උෆා කුරාන්
එහෙන්නම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කලේ ෆානකි අල්ලාහ හමද එම්මෙ බොඩන් එගි වඩා ගන්නවා බේකලා එකේ ෆානකි කුරීග උම්මෙත්තවගේ ખબරු එම්මෙ බොඩන් එගි වඩා ගන්නවා බේෆුලා එහෙම් වමුගේ සවම් එකේ ෆානු එකම උෆා කුරුමුගේ බදලග බිරුවෙතිවි එකන් එනුන් ගොතක වේදාන තිමිස්තකුගේ අමල්තකුගේ මච්චබ්බිනාකෝ එහෙම මේ හදීස් වස්වල මෙතන අල්-ඉමාම් අල්-බුඛාරි ගන්නවා ෆමිවනි ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හගේ මේ වස්වල නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දුවහකු වෙස් කුඩතු ෆෙන්නවර බාරන් හේනි කොෂෙන් නොෆෙනේ නම වෙස් කලෆාන හොන්නවනි හිනිතුම් වෙගන්නේ ආමෝසෝරේ ගොතුම් මදු හාරිත්තකගේ කලෆානගේ මූන් ෆුල් තගයරු හාලිත වෙස් අදබ තෝගතරෙන් අදියන්නා එහෙනම් ස්මිතාංග බයන් කුරේ ෆනි ආම්මු උසූලු ආම්මු කලෆාන හොන්නවා ගොයි කලෆාන අල්ලාහට්ටක කෝෆාය අල්ලාහට්ටක රුලිය කලෆාන ආදේ මිග මාන එන්නකුරේ හුරිහා හාලතිග්ග හුරිහා හිතාමයිස කලෆාන ලිබේ නම ස්මිතාංග බයන් කොෆමනි ආම්මෝසූරේ ගොතුන් කලෆානුගේ කන්තත්තන් හොන්නගොයි ආම්මුකො මිස්තකුන්නා බද්දල් කුරබ්බායරුගා එකයක ෆාන හොන්නවනි හිනිතුම් වෙගන්නේ ඒ සුන්නතේ බාරවලිෆා වකම මිස්තකුන්ගේ තෙරේග තනවසිතෙග්ග අහලුවරිය කුජ්ජ නම එනා කිබෙන් එකම් ෆෙන්නාන හිනිතුම් වුන් මිහුන්නා බද්දල් වා හිඳුගා අදන් යෆෝග අල්-ඉමාම් අල්-බුඛාරි ගන්නවනි බාබුල් ධහික් හිනුම් නංගේ බාබ් කුරිගයි හිනිතුම් වුන් මිහාරමියයි හිනුම් ධහික් අරබි මෙ කියන්නේ අඩා එක්කොන් හිනුම් අඟුණගේ මිෆතුගා අගුණ මෙ කියවම මෙදනි ඉස්ලාම් දිනුගා බයන් කොෆබා රිවිති අදබුත ජමා කොෆමිරි හදීස් වස්ෆලත ඒකි බාබුතකුගා වරම් මුහිම් අදබුතක මෙයන ඉජ්තිමායි අදබුතක අල්-ඉමාම් අල්-බුඛාරි විදාලවනි හිනුන් නංගේ බාබ මි බාබු මිතා ගෙනමුගේ බේනමකි හිනුමකි ඒ හුද්ද කමෙක්කම් බයන් කුරෙබ්බුන් එහෙන්නම එකන් ගින නොකරොන් ගින කුරුමකි හුද්දා නූන් කමෙක්කම මකුරු හබෙගම කමෙක්කම නමස් ආම්මුකෝ මදුන්නම හිනුමකි ඒ හුද්ද කමෙක්කම් බයන් කුරුම් ඉස්මි hadis wasfurtakum ekama dalil qur'an mi hadis wasfurta mi kamoga genaswa hadis wasfurtakum mi bas mi hadis wasfurta riwa kuffa mi mani furtama hadis wasfurta riwa kurwa fani abu hurairah radhiyallahu anhu garihun kale faana vidalwani qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabie aqil ad-dhahika hinum madkurash hinum madukurash nuheshe kenanga madukurash nahi nukurabwa nukurash nangwa vidalwani hadis kurawani madukurash ehma migen libe faida ki hinumaki huddakamekka nawas irshad devwa fawti madun heshe kama kuriga algon mengena hinitum vum gai kowa ekade paano abatu me honnawani hinitum wegenne mitan amene hinum bara adulafa hinum ekalek fan irshad devvi hinumuga madukurash gina nokurash ekama hinitum wamuga gina kurambe ekakwan ekaka baddal wima hinitum wambe egmane ki munu macchen enne ufa verikan hinitum baran adulafa hinum hem ekama madun ha mi huriha adabuteke islam ya furiya madina nonna huriha kame wakiwakin bayan korabba mita bayan korabani hinumuge mes eki darajata mujtama mihunna manfa korane emme ha kame islam dinuge bayan korefo nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korabani aqad ad-dhahik madhkurashe hinum den yafa hadis korabani fa inna kathrata ad-dhahik tumitu al-qalba fa yahama kashabarun ginen hinumaki ei himmarala kameke ekibbe ginen hemihum ghafiluwana ginen ghafilumaki ei himmarala kameke gina hinumaki ei himmarala kameke bay mihun nadi mam malama kurima waran hene ay enage e hinun adi ma faafverikam bodu faafa koffa hinumaki adi ena ekuri faafa ke maccan adi itura boduwa kamen ei faafa koffa allahan uredifa
ena ekaman ufaafal kurun faafa kurun ayati kame efaafa ege maccan ena faafa koffa hehinun adi ei evre maabudu faafa e allah uradi faina ufa kurima e adi maabudu faafa miyunnan himane faafa kurave gadiga e faafa e adi baki kamen ena faafen ei ekaman ege maccan hinun adi e evre maabudu faafa e allah urade uriduma ena ufaafal kuriti bay mihum islam dinan haju jeherus dini kan kamuge bahe dini kan kamuge dinan ule mihun na malama ekuffa bahe hinum miyunnani a musure gotton ginano kuranga adi mifada bodati kantattoga maccan he hinum ei adi ma faaf verikam bodogome adi evata mihunge kihinedden direni dini kan kaman he mihun mihak hadan koddinas dine wonna kantatten hadan koddinas kina mifada mihunge hitan ecche visnenius dina malama ekof dinan ule mihunge maccan hifa den enaga hituga konkare dirumen honnan evves dirumen honnan nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kuramani hinuma kiyega zatuga himmarala kameke adi ena he hinun ei dinak malama kurun maccan he hinum ekkamuga wana me enaga hituga den evves dirume nuhunnan nabi sallallahu alaihi wasallam mitanga hadis kurawa mani madu kurashe hinum mihar mizmanuge pori bay filmuta bay channel ta youtube tantanuga heen hadaf maja iccialaf heen almunge darim mitibeni balan heen tinkene wana ikudinge hittaka tingas schoolan ais nuata kiwa de mistun kurmechan ais evves akhlagen nuhore bunnyas buneve echen husasus nukureve mayyite gaga kitam wara telikas asar nukura afade asaren nukura kibegen waragina bharu viste nulevena mikahala sababutaka me nabi asas hadis kurawani hinuma kiyei himmarwa kameke den himmarwejja den kon dirumen enage hunna nena harigalwadi hinga huttas emita nabi asas hadis kurawani ginain hinuma ki ei himmarwa kameke ehema ginain he sababutaka medweriwa kankamun darin durukuran jehene emihunge hitaki dirun hori ali hitege gotuga daringe hit waam beenwa mihe kamuga waanama ehema nabiy sallallahu alaihi wasallam itanga isha debba famiwani heshe namaves madukurashe hinumaki ei hittam marala kameke aden efuga hama mibabuga itur hadis wasfulen hama ehem magakun hama abu hurairah radhiyallahu anhu kerun riwayat kurabba fani nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fani qala la tukthiru ad-dhahika tebamihun hinun ginanu kurashe fa inna kathrata ad-dhahiki tumitu al-qalba fa yahamaka shawarun hinun ginakurumaki ei himmarala kameke hadis mi babu gemme fa hadis wasfu nabiy sallallahu alaihi wasallam ke hadis wasfu imam al-bukhari mita genna wa fa mani mi hadis wasfu riwayat ko rabba fani sama abu hurairah radhiyallahu anhu ekale fan bidal wani qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahtin ala rahtin nabiy sallallahu alaihi wasallam jamaat ge kariyan nukme wadagate sahabi be kalunge diha warakab be kalun ge jamaat kamikene rahte yadhakun be kalun tibbe hini warna kureba mattaka nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ashabe kan ammako he bayno enam nabiy sallallahu alaihi wasallam nukme wadagane be kalun hen tibba yatahaddathun nimun wahaka dakkan tibba فقال هيتو النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لمن كان يفان نفسه فلو افراتك اي بلغا فرا غاندي بنمه لو تعلمون ما اعلم لمن كان يفان اجي تبامي هن اجي كمغا وانما لضحكتم قليلا ورمدن هنيه ولا بكيتم كثيرا ادي تبامي هن غينين رويه اميگه انگني مي بناوني علمك مچك نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرفني timan kalen fana ege me ege nama madunne heni mige engene minha ginen ilmu libe min waraka ena allah birwetmanakam miha ena allah birwetmanakam adege sababun hinum mes maduwanakam ena ke ilmu libe min warakun hi samasa kurumes maduwanaka den efoga tumman sorafna wagutun sahabe kal huttale وأبكى القوم دم روم فيشيكوس نبي صلى الله عليه وسلم وقتن تنفيذ كري
وأوحى الله إليه النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى وحيبا ولبني يا محمد إيه محمد لما تقنط كيف بهتي من إلهك ألون أميد كندوالني أميد كندوالني لما تقنط عبادي من إلهك ألون أميد كندوالني كيف بتو دين النبي صلى الله عليه وسلم رجوع النبي صلى الله عليه وسلم حديث كورا من بيكلونا أبشروا تبع من غفا كراشه وسددوا كل تانا بي ممركم هيو كنت تكراشه وقاربوا ad tiba mihunna nukurabe kam gawanama e hew amata kurumaga emme kaharwi memaraka kahari wash migen ege echki defali ebekkam e mi ebeigge halata ekashigen wago takaddina gowalanti asabe karna ke gazatuga hini he bayennon eggina ikush namis allah subhanahu wa taala fahum nabiy sallallahu alaihi wasallam isha devani ebe kalunna e gane fali bes kiya de bash ewa migen echki hi ei marwa echkan ginen hekamuga wanam miha isaban awon menge mi aduge majlis kurkollani inshallah demme sama oti hama ehame muhimmu adabutake al imam al bukhari mitanga bayan korba fan migen komme kamaki isaban menge diriyolo maga manfa qur'ana yang amal ko fikamuga wana du'a ke allah subhanahu wa taala alamin emenna ki wes hewbas kabul qur'a yang amal qur'a bay kamuga levum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh